Dobrodošli u Edmodo, društvenu mrežu namenjenu učenju, na kojoj je trenutno registrovano preko 36 miliona nastavnika, njihovih učenika i roditelja. Nalazimo se na internet adresi srb.edmodo.com, dakle na srpskom poddomenu ove velike zajednice učenja, i naravno prvi korak je da napravimo korisnički nalog. Kao što vidite, možete se na Edmodu naći u 3 uloge, kao nastavnik ili teacher, učenik ili student, i kao roditelj, kao i škola, odnosno određena oblast ili stručno društvo i tako dalje. Hajde da vidimo kako to nastavnik pravi svoj nastavnički nalog. Znači, da biste bili deo srpske zajednice, srpske Edmodo zajednice, treba da imate kod svoje škole. Ovde postoji jedno objašnjenje kako da do koda dođete ukoliko ga nemate. Treba da odaberete da li ste gospodin, gospođa, gospođica i tako dalje, da unesete svoje ime i prezime. Naravno, treba da unesete adresu svoje elektronske pošte, svoju lozinku, složite se sa uslovima korišćenja i prijavite se za svoj Edmodo nalog. Evo kako izgleda forma za učenike. Dakle, učenik mora da ima kod grupe koji dobija od svog nastavnika, da unese korisničko ime, da unese naravno lozinku. Za učenika e-mail adresa nije obavezna, ali jeste popunjavanje polja za ime i prezime i naravno slaganje sa uslovima korišćenja. Pokazat ću vam kako izgleda i nalog za roditelje. Dakle, jedan roditelj može da postane deo Edmodo zajednice tako što će ukucati svoj roditeljski kod, odrediti da li je otac, majka ili već neki staratelj, ovde popuniti očekivane podatke i naravno vidite da je za roditelja neophodno da ima svoju e-mail adresu. I roditelj i nastavnik dobit će na svoj e-mail poruku u kojoj će dobiti link kojim potvrđuju da su upravo oni ti koji žele da imaju nalog na srb.edmodo.com. Nakon logovanja dolazimo na početnu stranu društvene mreže Edmodo. Svaka sličnost sa Facebookom je namerna i prosto izaziva osjećaj komfora kod novih korisnika. U gornjem desnom uglu nalazi se ovo zvonce koje u stvari vas upozorava da postoje određena obaveštenja, odnosno notifikacije. Ovde bi se pojavio jedan crveni krug ukoliko bi postojalo neko novo obaveštenje. Evo recimo, ja ću otvoriti svoje obaveštenje i evo ova gospođa T iz osnovne škole Desanka Maksimović želi da sa mnom ima kontakt. Ja ću kliknuti na Connect i evo već mogu da napišem gospođi T nekakvu poruku. Znači, sve ono novo što se dešava biće označeno i pokazano na ovoj ovde ikonici. Ovo je naravno moja slika i moj nalog. Ja mogu da u okviru mogu naravno da podesim izgled svog profila. To se radi vrlo jednostavno. Dakle, evo je olovčica. Ako menjam sliku, kliknula bih tu. Ako menjam ove ovde podatke o sebi, kliknula bih na ta mesta. Evo, ja imam 97 kontakata. Ovde imam spisak zajednica čiji sam član, jer Edmodo je društvena mreža i samim tim postoje brojne zajednice koje su vrlo interesantne i vrlo korisne. I naravno postoje ovde nekakvi parametri koji opisuju moj profil. Postoji i dobra opcija za podešavanje nekih važnih parametara profila. Dakle, možete da podesite ovde odakle dolazite, vremensku zonu u kojoj živite. Ovde se pojavljuje naravno moja škola. Mogu da podesim kakva sva obaveštenja želim da primam na mail, da promenim svoju šifru, da podesim parametre privatnosti. Vraćam se na početnu stranicu u Edmodu, znači home stranicu. Sa leve strane je, evo, već to dugme koje sam koristila. Ovde je jedna kartica koja se zove Progres i u okviru koje se nalazi spisak grupa u kojima sam ja nastavnik i
u kojima imam ili ću tek imati učenike. Naravno, ovde su bedževi koje mogu da dodelim učenicima. U okviru kartice Discover možete da otkrijete, znači, šta to sve Edmodo nudi. Znači, prvo šta on nudi prosto procenjujući vaš profil i vaše interesovanja, koje su to zajednice čiji član mogu da budem, ko su ti izdavači koji pružaju usluge nastavnicima i pospešuju njihovu komunikaciju. I na kraju ono što je jako važno, to je moja biblioteka, odnosno mesto gde ja čuvam određene digitalne materijale koje mogu naravno da lepo organizujem u foldere koji su mi recimo bili zakačeni za neke postove ili recimo koji i takođe mogu da povežem svoj nalog sa svojim Google Drive-om, što je izuzetno jedna korisna opcija. Vraćam se na početnu stranu. Ono što je centralno mesto moje početne strane, to je zid na kome se nalaze poruke i koji funkcioniše isto kao Facebook. Dakle, hronologija mu je takva da je na vrhu ona poruka koja vam je najsvežija, najnovije stigla. Sa leve strane, znači ovde mogu da pristupim svom profilu, sve grupe koje ja imam ili čiji sam član nalaze se ovde, znači klikom na dugme Show All bih videla sve grupe i ovo su zajednice čiji sam ja član. Naravno, prvo je moja škola, zatim Prosveta Srbije kao taj veliki domen u okviru koga je moja škola i zatim neke zajednice čiji sam ja član i koje smatram da imaju dobre i korisne informacije za mene. U okviru zida nalazi se mogućnost da mogu da pišem poruke. Poruku mogu da napišem čitavoj Prosveti Srbije, mogu da napišem ljudima iz moje škole, mogu da napišem grupi ili konkretnom kontaktu, odnosno jednom od onih 97 ljudi koje znam, naravno, i mogu svakom svom učeniku ponaosob da napišem, da dodam određeni fajl, hipervezu, neku stavku iz biblioteke i da odredim u kom trenutku će se ova poruka pojaviti. Mogu da pošaljem jedno upozorenje koje će biti ispisano debljim slovima, zadatak za učenike, test za učenike, brzu anketu. Ono što nismo još dotakli je ova desna strana ovde, ovo je Edmodo prodavnica, vrlo korisna prodavnica u kojoj možete da pronađete različite aplikacije, zatim postoji ovaj menadžer aplikacija, koju aplikaciju vam se nalazi u kojoj grupi ili je dodeljujete kojoj grupi, onda ovaj okidač aplikacija, da tako kažem, i naravno Edmodo planer koji je veoma koristan jer sa svojim učenicima možete da podelite plan, odnosno da im kažete u kom trenutku će se nekakav zadatak mora biti urađen ili kada planiramo da idemo negde i tako dalje. Na ovo X se vraćate u osnovnu stranicu Edmoda i to bi otprilike bilo okruženje u kome možete da ostvarite komunikaciju sa svojim učenicima. Srećan rad u Edmodu!